A jedinstvena manifestacija Rimski dan održala se prvi puta u Rijeci. Zamisao je manifestacije podsjećanje na život starih Rimljana te osvješćivanje šire zajednice o vrijednosti obrambenih rimskih bedema klaustre. Legionari, plebejci, patrici i robovi raskošno su obilježili Rimski dan u Rijeci. Oduševljeni građani i turisti uživali su u izvrsno režiranom predstavljanju tržnice robova, starih zanata, vojničkih vještina i mnogo čega drugog. Rimski dan predstavile su dobro uvježbane amaterske grupe iz Ptuja, Splita i Čitarjeva, a program je osmislila i realizirala riječka Libra. 7 zlatnika, sljedeća cijena 8. Nudi li neko 8 zlatnika za ovog studenta filozofije? Robe, izvoli. Ja sam robkinja i upravo sam prodana za 15 zlatnika. Dolazim iz Grčke, poznata sam pjevačica tamo, no prije par godina došla sam ovdje i naučila sam domaće pjesme. Pa to se izvodi kad su neki napali, kad su bacili, ne znam, koplja ili takve stvari. Tada su se stavili u formaciju kornjače, kad je to prestalo, onda su se postavili u klin. U sve prikazano mogli ste kušati rimske slastice, dobiti rimsku frizuru, pa čak i popiti rimsko piće u kafićima u staroj jezgri. Kupovina robova, iako moralno upitna, ovom je prilikom ipak nakratko bila dozvoljena.